What do you mean by database functions? Sabadana sukta post kai. Database functions. Those functions which are related database is called database functions. Our functions chaga database sar taluk sati. No, our functions tayat sate database functions wata wili kigi. So those functions which are related database. Our function chaga database sar taluk sati no da functions tamunga database functions wata wili kigi. Database deshe database waisata a place where we store data. आगे चाहे कि मुंगा डेटा स्टोर कौन आगे तमुंगा database वते भी लिखी a place where we store data आगे चाहे कि मुंगा डेटा स्टोर कौन कना निया साथे आगे तमुंगा database वते वाई पदी कि योसो example तासो लज़दर कमा योसो function दिची यो function मिज़ दक दोनों टूल तरीके बतासो लदर सी dget dsum dcount dcounter, dmax, dmin, daverage, and dproduct. Dget, dsum, dcount, dcounter, dmax, dmin, daverage, and dproduct. Zabayo dget pandiyo misal dal adar kama dget function dal tagore is a name salary or dal tamas address wasta यो सो रिकॉर्ड अखलम जिस रिप्ता सो पे कम देसे ना और से मासर दास डेटा दा उगरे दाबा ड्रैग पे कम देसे ना दासे ना को माइनस तलाड़ा सो उगरे सोमरा इजी दाबा ड्रैग कमा और उगरे ज जलालाबाद निंगरहाट So gore da data ma deze kyo payo wagasta nanch os chekam function zakarum no agar dget te masara digit na dget means data getting or data searching the data searching da para ya the data akhasto da para chekam function karu likigi no agate yat sate dget hotawai the data searching da para ya the data getting da para chekam function karu likigi kana no ya sate ageta dget होता वाई बाय दयो सो खबर ज़हन की तासु यादो साथे अवल तरीका सदा अवल बतासु दा डेटा इंतखाब बके दीज़े ना और अब शेता सो गोरे दल तबदीली यो नुम मतवर के और तबुओ चिदा माई डेटा दादा मासरा माई डेटा एनी नेम मतवर कोलिशी दाबा एंटर के तासु बास दाबा एंटर के दीज़े ना और दागे ना बात चिकम दे da yo do roz ya columns badeze na copy ke ogore da ba copy ke taso aw da copy na pas badalte enter sarve paste ke aw dile ba yo num mutawar ke my data to da watawar ke enter ba khama khata so khe gore awal me da data intikhab kla dile me num work my data be me da dwa roz intikhab kar da me paste kar dile me work my data to aw sabo kama name salary address bazak copy kama राइट पर क्लिक कम रावश्य पेस्ट स्पेशल था और रावश्य दा ट्रांसपोज वाले उदा वो के दिसे ना दा में दिसे ना वागस्तास दागे ना बात चिकम दे गोरे मसावी dsum dcount dget हर यो फंक्शन कारोलेशी dget टेबुआ खा मा तो इसका डेटाबेस कम जे के दे जब this is my data नो देला बाजार का my data अनुम में होते इंतखाब का कॉमा da golum bisil chikam de da ba intikhab ke taso comma ogore da gaina pas chikam de sabo ke dele chikam num wor kade de my data to da ba intikhab ke paas my data to da ba intikhab ke da ba enter ke taso da gaina baat chikam de ogore da ba dalta da ba select pe ke da se intikhab pe ke us record search koma by any field search coalition ज़रूरकम ची नूर रिकॉर्ड रहा तराक डायरेक्ट पे रहा तराक डेटा सर्चिंग कई करना मासा कज़ोतम चेरा नूर खुदरे सलोर का सांदी लकदाम मासरोस नूर दे ठीक है ना ना नूर द नेंगरहार रहा तराका द दे ज़रा तराक
خامخا د فیلډ خو به یو شانی کنه تاسو مونږ په هر یو ډیټابیس کې چې کوم دی سیریل نمبر ساتو هغه دی وجنه چې سیریل نمبر د چا یو شان نشي کېدی رول نمبر د چا یو شان نشي کېدی اصل په تذکره باندې یو مخکې مونږ کو په سلیپ نمبر باندې کو ځکه دا یو شان نشي کېدی ماس مثال دا دی وګوره څومره آسان طریقې سره یوازې دا نه کم کسان د جلال آباد دی غره تراکا یا بای فی کول شي یا 3000 فی چې چا په کړ دی غره تراکا دي کم کسان چې د کابل دی غره تراکا نو مطلب دا دی چې کلم تاسو یو سیټینګ کوي کنه کلم چاله یو پروجیکټ هم جوړ کو ډیګیټ فنکشن به تاسو همیشه لپاره کاروي وګوره څومره آسان زبدل د کې وګوره ډیګیټ فنکشن اول مای ډیټا بیا سلیکټ نیم سیل my data select name cell comma my data to अब इंतखाब के तब आगे function method ते मासरा पास वगैरह दस मतलब दादी चक्कलम ताऊं दा function कारवे कना नो बाय ताऊं ज़हन किया दो साथे you have to remember तरजी का वो एड्रेस मालूम नहीं एड्रेस मालूम नहीं सीरियल नंबर और क्या किस एड्रेस मालूम नहीं सीरियल नंबर बिल्कुल अब बिल्कुल और कोई लेशे या पदी फील्ड या पदी फील्ड या पदी फील्ड اول دا فنکشن دا مای ډیټا چې کومه دا د لما یو نوم متور کړي دا خیال مکی کنه بیا سلیکټ نیم سیل مطلب دا دی چې دا دلته چې هر یو سیلی کتا سر دې چې بره چرته سیریل نمبر بیا به سیریل نمبر دلته انتخابه او ساده ډیګټ دا فنکشن به کوم ځای اپلای کې سیریل نمبر ته مخامخ بیا دا نه پس مای ډیټا 2 هغه دا ډیټا دا مطلب دا زما ډیټابیس شو دا زما ډیټابیس شو دا زما انپوټ شو انپوټ دلته به زه سور کومه अब د ډیټابیس نرالی او دې ځکه په دې ایریا کې ماته ریزلټ راته راکړي دا زما آوټپوټ پې راسه نو ډیګټ څه کار کوي ا د ډیټابیس نه ډیټا راوالي او هغه د انپوټ په مدد سره او دا غینه پسې ماته آوټپوټ کراته انپوټ په خامخای تاسو کته انپوټ نه کې نو بیا به یو نوم تعالی سرچ کې اته ور کول شي د ډایرکټ په دې نوم کې چې نیم سیل په ځای وتا غولي کې چې ډبل کوټس کې وتا غو نوم لیکه نو یو نوم په بدر کې د نور پر بیا به اپلای کې دارسه نو بای چې ویریانت طریقې څخه کوم چې به ډایرکټ کلته یو کار کیږي ما سره نو کوشش کوي چې خامخا دلارنه د ډیګټ د دې استفاده وکړي د یو څو خبرې دي د ډیټابیس فنکشنز باره کې ان شاء الله نور طریقې ته خیمه سبا ته دا نور یو څو فنکشنز دي اب کلیر کوم خو دا یو فنکشن مزده ک اتوماتیکلی تاسو کوم دی دا نور فنکشن ډیر په اسانه سره استعمال شي دا یو ګروپ سره تعلق ساتي نو آسان دي دی وجه بس کوم کنه